Tinidew diversi servizzi governattivi ġodda offruti b'mod online. Is-servizzi jinkludu l-Energy Efficiency Website fejn wieħed jista' jieħu pariri kif inaqqas il-konsum tad-dawl u l-ilma, pjattaforma biex is-sewwieqa prospettivi japplikaw għal permess tat-tagħlim u l-eżami tas-sewqan, il-Customer Care għall-Awtorità tal-Ambjent, Business Enhanced.mt, Malta Trade Licenses Portal, Legislation MT, l-Arkivju Notarili u Reġistru tal-Avukati. F'konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar qal li s-servizz pubbliku fl-2016 kien preżenta strateġija li jinbidel il-mod kif is-servizzi pubbliċi jiġu mħaddma b'investiment ta' 110 miljun euro. Semma li s-servizz pubbliku ma jaħdimx ġobozza imma biex jaqdi lill-klijenti tiegħu filwaqt li fakkar kif is-servizzi jingħataw 24 siegħa kuljum 7 ijiem fil-ġimgħa matul is-sena kollha. Qalli fuq l-internet hemm mill-anqas 1200 servizz li klijenti jistgħu jużaw u li jkopru l-oqsma kollha tal-Gvern. Is-Sur Kutajjar qal li dan ma ġiex mill-ajru ma permezz ta' investiment qawwi u bla preċedent fit-teknoloġija. Il-Kap Ċivili semma li minn barra s-servizzi online hemm ukoll dawk tradizzjonali bħal linja 153 u ċ-ċentri ta' servizz.gov. Bis-Sur Kutajjar qal li fuq il-linja 153 kien hemm iżjed minn 180,000 telefonata fl-aħħar xarejn waqt l-effetti tal-imxija tal-coronavirus. Ħabbar ukoll li qed isir investiment biex iċ-ċentri ta' servizz.gov jitraw għal 15 mill-5 li hemm illum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.